friend now, don't bet me a baby. Or no free or no. Okay, anywhere I saw the any of our statements. So let's put down on record someone make his statement. Yankoso. And the two, Omanhene. Yes, my brother. Or Kumasi Technical University, or Modienka, Yakoku do not be my general minister, general manager. That's a president and as a vice president in both of my say, I know what catching you do more like that. And can staff from Kabaku Party as I see. Yes, so let's interrogate the issue. On my one day, or catch any president, the vice the Tikumatia. On my one day, or catch and say, or move back Kumasi, and now you do that area. No, you interrogate we are, or you're paying me to make because I don't know timidity at them. No, maybe to make a sentiano that. But you interrogate we are, and Uncle who said, "Now can no can I say, I can no great." Okay. And some no say ye 1-1. So first to my can what say. What's the one patcho? Third one of can say yes say. Here regional security council meeting. Nowhere in our statement did we say we are part of regional council security way. Let's take home. When we said say and that one I signed the letter, we sent it to him. The next met last Monday, and then the next two decisions say until this impasse is resolved, meeting Pia will be invited for general managers. That's right. And now there was a letter on the 9th April, and could be between 24th, 2 p.m. They are meeting there. And then we say, because of this impasse, they are not coming for 24th meeting, and subsequent meeting, they will not attend. We've not said anywhere, say, you're a part of regional council security. Okay. Now he says, na juma no oye nti ohu de nti on pa cha wo ho mo kan say. Oh, and yesterday me share regional security head of we no make LI na it say me go through I could see me hu ba bia e ka say so obi the car e wo ma say ana say ECG for ko do mo a say regional minister mo che no. And this officer said, "Can you honors obey me? I'm watching there. We are ready. All open police stations, na da opibadi and cano. We are saying, say, we will go for the person, whether there is institution or what. So what the kind of work material will come for you. And as a person, there are 8,300 on paper, or the 8,300 staff in every. Busy. How can we find an amicable solution to this? A better than same way, because I am back and forth. At the end of the day, we need to. I was here my same way. Called Daniel Nyani Puma Sibre. A kwame na mo beti ma faso beti mi ama same way akoda. Because has will be a chine time or another angle. Ana. Omanhene regional minister I am papa. Enti ka same way opese we anka enya adinse ka yedru na ekwa baby anka yedru. So who say you papa na nka asem na aba na nka and yesterday he was insulting us, telling us that we are less knowledgeable people. Since they thought when we say yakaseti anada the less knowledgeable less knowledgeable people are then they are young. Then they are na ODB atem. And the president of the Kumasi say, "Oh, man, no, me did Kumasi for them. Workers no me did them." Is that why they can national security no be? Sa sem na aba, no be a Canadian. The regional minister insulting the workers of ECG that we are less knowledgeable people. So to me, and to which me I Ade Akye, you should take his to me now. The only no PBR. So what's your next line of action? Then more dear see me neck besia. What's the next move? And so neck be meeting I be take next decision. No. We are sending a signal to everybody say if you own us, you will come for our money. And that one we will not allow anybody on this earth to intimidate any of our staff. As long as we know we are doing the right thing, we will come for our money. And we are not going to meet him until we resolve this issue. Okay. Meda asianope.
Yeah, kwaba. Bio, as I'm saying, the person say, regional minister say is right of what he's doing, and the ECG for us say almost here right. To be any left. To be anywhere. Obiano Jan left. Obiano and he left to her. I'm not pim wama mem. Yeah, some on my penifasi ubukuma board from no just as a dread, and then get job one on financial and to Quayim. Ninyani say, then a win a buy. Ninyani say, I do so buy. Regional minister, I say, we invite to woman. Na Shantin Regina, the Dun Sompa Sabasapa, or invite you, Yamada Romanchena, a day America Masi by American soil. Ah, well, young soy, if you see us so, young soy, Yati. I, the Abbey Kumasia. You got the generational plant, no? And I say, Axa, and I say, Omoakano, and the baby Siono Master Generate, and Yamayati. And you know, you going forward, and I don't go away now by, but no Muchia, and then we Casso Bay demonstration, you come as a mesoportun. I am a money, I'm on money timetable. Sir, no Kumasi for you, we say, that's it, and no crying see. Timetable, yeah, easy for one, and they may say, or something. No, the timetable, no pay, yes, say, ABR, and ne BBS grid class signal, I saw on best said ABR 50 megawatts. And Yama Ashanti Radio. 50 megawatts, maybe I hear 200. Okay. Until said 50. Okay. Oh, Ashanti now, smile, okay, quick one. Oh, yeah. Say 5 days, I made this from winning, the transformer. Meme line or Sana Ekika. And then you know your life now. Oh, Asante. No other a committee. Baba Mimi Lane, say, M. Sajama. So, I'm just so be upset and sure that told say, Deo, Boakye to Ekika. And the mother, Ekikania to me so. Now, Bonnie Nisa, I say, percentage now so, but there's so 5 days. And the mother, it's in Ra. Mentia and I'm far from. Now, my friend, I'm not. Electricity night workers no mobile hojo patrol also ECG for home yeah upon everything mobile juma here they go on night patrols to bu on man adwono omu do transformer bia ho no omu check say problem bana frɛ wo mo a omu ba bu a 1 minute time na omaso ebi kura na fuse bi ni ade say me desu mu a me nya bre na no a ya bo masika ne na gina kaka ono abre the one ton no walking cabbage terminal say na kania nam say why no ho kika oh me fra brantie so Omanhene ba be hwama me wo hono ma fena me apartment ba ko dia badams da ba ko ba e hanam pie e be jide when I'm na dem grofo ya dai me a me go be e call yeso bi je afa wom if you know about him there, now no person man what day. Madaye odofo. Oh my this is a Kenya the ECG there. Ya me anim regional minister and no me papa. Oh my me think all came say KTU voice. Nanka what is can be ko. Oh that KTU udimade. Nanka KTU also na ya kase. There's a legacy debt. Legacy debt is the finance ministry that pays. And there's the arrangement to send Komoson Tiasie. But also team na free kind do big team no more nim na parliament kroma dum no na KTU. SHS school na mo kaso medun dum o. Chance for no money be the copa chow. And no say Ghana Education Service first say Dr. Nkansa immediately went with them, made some payment. Yes, Kumasi Technical University for say they should make some payment. Yes, so much you have. Hey, Akunta, Omanhene anyway, no. Any no. Baby, on my table be. And your tables we no. And no ye this year a car Kumasi Technical University for the ECG. Omo HYA every 2 weeks. Be anu nekuta no. Omo HYA every 2 weeks. Yes. Then why do you cut off that? And nekuta no. Mebao. And the finance ministry and you know meba January January this year main campus now bill year 102,000 amount paid 102. Okay. February main campus 302 amount paid 302. March, April, May, June up to last year no and to hear my this year no
legacy debt every 2 weeks biano omutua ebi free ho. Enti legacy debt krata na finance ministry e dey atoso yi. Eno ni we no two na ewo three. Please be informed that the Ministry of Finance is engaging the Electricity Company of Ghana on a final reconciliation exercise to ascertain the true debt owed by the education sector, subsequent to which arrangement will be made to settle the debt. Okay. Repayment of legacy debt. We forward for your information and attention the attached response from the Ministry of Finance on the payment of legacy debt. Please take note until a new arrangement is signed and approved for implementation. Where your Electricity Company of Ghana debt schedule agreement between ECG. Debt schedule agreement between ECG and Technical University. This agreement is between ECG Ashanti Region, Kumasi Technical University. Parties agree to the following: that 60% of ECG bills owed by KSTU from August 2023 to December 2023 will be paid 2 weeks of every month. Yes, okay, maybe. That the accumulated difference of 40% will be paid latest by January 31st, 2024. KSU will have to submit a letter from the Ministry of Finance on government commitment to pay their legacy debt. What's that say? Imagine letter no diaba. Okay. If KSU is unable to secure a letter from the Ministry of Government commitment to pay the legacy debt, then KSU must reach an acceptable debt schedule agreement no later than 31st January 2024 with ECG. But let number that ECG reserve the right to take debt recovery action against KSU without further notice. And to also no muswa terms as the can be akem. But my issue is the only almost say KSTU this one now muniso. According to table in a document, if we both parties one more abano, say KSTU Kumasi Technical University for no 8 year sikano every 2 weeks via omo 8 omo tete candidate free one more. Until after this agreement here, Sakota agreement na say vice chancellors nyina edi ho dance here. Our agreement na say this is agreement any ECG for here. Ade akye ya na so now the issue is legacy debt sikamo because the audit say you know every month KSTU etua omo bills and a legacy near 2 weeks and a legacy near every 2 weeks which and no finance ministry no and finance ministry krata ba say oni omo hia na omo ye say anywhere they will make arrangement to settle the debt. Omeshia no munshia. Akota eno ne finance ministry ni ECG for. It is a school ni mem. Ena omo se mu no omo akase. Se omo fa letter bi amre wo omo a. Omo no be take what is known as debt recovery action. The action was not taken by Accra. This letter we confirm say this action that was taken to disconnect KSTU. It was not Accra, but not done by Accra. Send your more person who who's Accra for the be disconnected. You know, it was not done by them. It was because if it was Accra there, then Accra is in notice. Say, Omanhene finance ministry. So regional minister probably by his checks, they will say, and the real facts. And an Ade Ashanti manager de mano by him say and can so buy. I know say there was a tax force or mobile Kumasia on Bayesa Jumano. But my issue is other than Kumasi for no so and to me a moment who say this arrangement was there with the regional minister. Regional minister no mak trase kra ntino mpeni form pamcho mufrin kan e ba ede ba pani bi hwa mo me nko hu regional minister ne ni nkomo but yakotwam yeko can that also be done? Who is a regional minister or we institutional deliberations hwe Accra kutwa Accra Technical University kutwam then ala na Kumasi de yen yakotwa bi the regional minister name
What is my point now? Saying the regional minister there. Where institution because say ECG be so for you, Accra they see an original minister and my point is say and can any case in Kwasenka you come to university for me sue ECG some breach terms and conditions now. What you say? Because omonum ya insha and obi default debt project to is a kuchem. Because the programs no move this in kakra. And the regional minister said what do you have for afternoons maybe o ha me mentiase. And then you come as because some SHS we can omo yes some kuchem GS ebem and the way oben finance minister ebem. There's no correspondence. But the issue is also this. At the end of the day, from Sobia fi baby background institutions, the parliament go try and bab into abide this calculation. To try be mama abide to so almost that debt recovery action when they get their money. Akota ni asante can say ikucha Accra academy fools Accra technical university ikucha mu no akota GES director Tenkran Dr. Ken Kansa ne team moved ekoho movie ekoho no mo ekoro no na di akire ma this statement from finance ministry about education ministry no any ECG for transfer din commonia resolve all legacy debt. So it means hold on to the taking off their lights. It's no na ma regional minister be mo say mo so mo okumase no mo so mba be take similar actions. It's yentena se ne yenka wanse be na mo requesting for a letter from Accra finance ministry baye ebedi adanse ye say yes ye ne eye mo mpanim for won so they are dey no mo say be twem and papa engineer asumeni no and ni team no should explain to yen say bia ade we a omukotena ase ma vice chancellors KNU University vice chancellor and one nyina ba bi edi adanse sign krata ne so say this is sort an of agreement. Yes ye atu no nti papa no fi say akota say me no watena say yes krata we adanse so man penifo ya ba be di adanse na wani no kura ma media now say for me aye niam say and I say bia you want to sabotage yeah ma police inform them say he's a political enemy. Yes the political angle he's coming from a political angle. You sabotage no it will feel say so when you cry me on that angle there yanko police station yen krata to police station next time BBS here yanko police for no ma akokasa asem no regional minister did not arrest papa no sani ase ya here say okoche no he was invited to make a statement when you are invited to police station to make a statement and you are given a bail, you have been arrested. Yeah, and nothing almost say that's not the case. The original minister here no. The school in each state cannot. So invite no. I'm going to go to school to make a report. What political appointee? He is of the view, say, by them doing that and all the agreement, they are putting the school at risk, and he is the head of security. That is where he's coming from. We are not let's not hold forward for ECG or regional. Let's discuss the ECG and the say, Obi de Ocampo. 2 weeks. Ebia on an ebem utua. Let's say for 2 weeks, 1 man kwa untua ya. Yen kwetwam, eyen kasa ho. Eyen kasa ho sebi. Say me de oka. Na me make effort to pay. Eyen me na wontem. We rapport had the jojo. But regional is a nwura mu no. And nwura mu so no, mediation no wa amwa. Arrest be mu no. Then I change bibia. I change the narrative. The discourse on the point nya bere part the discourse. Senya nhwemu we na aba a department under the institution who could take decision be now mean is the regional minister ECG for say they don't work under him but these institutions that's right or the regional representative of the president it be biania your best friend abuzana say ade we are aware na you are aware national security we even call you we even call you it the more bell me say mo update me
decisions bi ne mana mo ntu amututu no mo update me ebi na no waka se konfanoche abanya asabia isi a ECG focus on kwa disconnect konfanoche a doctor ochirade mensa no emfa no ho but patience go bi at that moment doctors where you be kunipa that time na ukodum kania na yakunipa no nipa ne ntimi mfa na emma back wo kunu ase obi ade it no say ye ebia ye okwan bi ebetima fa so to resolve these issues ye mfa so eno mo ye agreement ema mo ECG for mo sign to the agreement akota wa ani nokura ama no eni na enu ani nansa wakwa akoye ade foforo ofi say then ade no efiri mi no mi enu nsam ye nko a bigger a platform so law enforcement agent going yes so ni emfa nkoto ono mo na dachi bibia ba wan ko kase bia regional minister wono kwano no wode tumi ahye nsem aye de ensem fata nyese bia me ye kebia ma the regional minister me so me feel say ebia regional minister eto no bo kakra on ni ebia say all call it police force o mo nkotwe no committee resolve but if ebi ni say ne ebia Ghana water say me matu abura me mfa Ghana water ho me mfo mo enyenwe but ECG no ye ni bi wo ba bia eyo mo nko a eti like I say monopoly at the end of and also you can't do it. I me there soon 5 days na miss but akota almost service now mo render the man no mo mfa nche ye tuaka and so no obi ye sa de na obu a okon se akota obi kura ton ade ama na sa nipa no okon wa che se obu a wo de hwe woni nipa ni reaction mo me ni komo ba komra ye ba me se mo a mo ntra ha ma monko. We want to look at Ade Bako. On say Jane, na Jane, Opokwa Jiman, Wakasawa Yenei. Bamina raised the bar for even a debate. Say vice presidential candidate Beko debater, running mates, or raising bar no pa. Bamina R&D and home with the people. MPP Eche. Who do you think can best match this woman? Be it a woman or a man. Qualities being ena ya oni asante mufi say e wo say onipa ni nya na ekoba say yesi presidents no e yo mu debate na ye be running me debate kura onipa no ko gina simpi anim no ne maame no yia na enko ye huyanka Spanish what to say Spanish garlic mixture. Ane. Dinko. Ane. Yanko. Medase. Etie for any adolfo. Anopeni chichi jai. Oche Rihanna. You are mine. Yanko so. Yanko so was a master. Ani enjai sidi. Osra na sayo. Kachi. Okay. Many years about open talk about in Furade. I rather so dear feel so that. If you ya. Babitio. My name Boamancasa. Benena Casavi. Okay. Twaswa. But etie for any adolfo apomdintia kese pa. And I'm the free Antec about center suye. Ebre obibra otiem na osanso esheme. Antec about center ye di no kukudamienu and aba ejamai eso. Medofupa edrono ebi a Spanish ginkgo capsules ebiem Spanish garlic mixture and a Spanish garlic capsules. Na se wo peye no ibi atwa. Oko pharmacy shop, chemical shop and a herbal shop ubenya bi ato. Ni a open dodo etu no. Enfa nani enhwem ewo mia ya me ba bebo so yi enyinara. Oko PFA pharmacy a ebi wo honom. Kolena herbal, Danny herbal, Freddy Men's herbal, Misty herbal, Habme herbal, KNG herbal, Nisi pharmacy, Baseline pharmacy, Apidank herbal. Na se owo oboase enso a na wo de wani atwem ewo smart herbal so ye any baby a yetunro eton robia yansa ibrahim ma memfa ya homa abofo no ento ja metro ye number na ye didi dwuma no fana ne doctor ntwetwe enkomo ginchemu abru mi die eso busa question bi apote obusa efi doctor honom o pese o de fa WhatsApp nso ani nyina ebeye ewo honom obi si doctor me pese me twa bibi etro me pese me ye voice me obi e ma WhatsApp nyina ebeko ko nso nyina eye adwuma ewo honom enti ba bi a wo pe no na wo de afa ye number no eye 0266 11 41 11 0266 11 41 11 Eye Antec
me pacho yenra yede aba adwaman esu nyina doctor wasua de doctor wonimu de no me pacho wasua haba diabetes bia anase pressure bi ewo honom ene se enei ya to yetete mpona to atwe na yade aba be hia ye ekrom esa yade awodo pi na ato ase yeso a yeko a enko na doctor se wo hoyi sanko fa wo hoyi yenchi eno ti doctor keka no bina haba manua hini abom enye se doctor so we ya no keka bomu doctor sua wo ade eno ti keka bomu no eno oto ni di kan Spanish jingo capsules ebiem Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules yansa say every Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules ehom eno doctor akeka no bina mako dunsia metre 16 powerful herbs and a doctor akeka boma or the Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules na edro we me pacho uyo obi a wona se atatai wonsa eyetitiriti obi won mo se ehon ma na se me fa ajojo me ma me wunyini bremu no ehon ma na se wo fa ye dududu asa wo chia wo pagya wonsa emfa me pacho edro a me kan for edi amount na siesi wona se tatai wonsa na eyetitiriti no Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules yeti wo yenimu de yedro no enti e kasa de yesase yebu e kasa edro wo yedu papa ebesa ya de we nyina edi amount ebesiese oha na akwakofa wona se tatai wonsa na yetitiriti wotina se cha na onan agene no ebesiese ni nyina edi amount obi wo ho no ma o se metina toilet so cha na me nan agene wona wotwika so se menu fie na me nan ayedududu me nan ayetitiriti obi kura se me nan se timi pagya enu ntime roro me pop wana na me de me nan asisi so esan se me nan se apagya so wotie mi a eye enti na ewo ye nipadua no eye tia enti no esusa enu nti enti no so se apobi ekosisi mu a medofo pa moja no enya akonya emfa enti no emu afi na moja no entimi enya adwuma se de wo se eye no moja no ye adwuma emroso so wotie mi a me kan for Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules e de amount say nunumbi na beboa siesie umoja no ebeboa entino ebeyi fi bia afrimu apobia aba entino me pacho ebeyi ni nyina afrimu na wontino mu ada what se akrafofo entini na moja na nya akonya afa entino edi afrusane eyi obi nso se medie eye diabetes pedofo pa obi wo hono ma sabio ni sugar e wo so obi wo ma owo moja broso obi wo hono ma se de meka no wono wo ne yade medofo pa se wo diabetes owo moja broso yade bia e ha wunti akwakoto Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules me say me ne wo to ntia say before so be no aduro no kwa hospital na kwa check baby a wo yade no ededa me ma wo nansa no eso a me do pa sa kwa na kwa check bi me na obehu adanse a ebebo apom de ne ehu esan say Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules no eye adura enam se no bra mako dunsia ewo enti no eye adwuma entem so ankasa eno nti se wo tie na se me do pa diabetes anase moja broso or how binti a wokwa akoto aduro no me pacho ko check wo hospital ansan wa start anu aduro no se de be ya nansa ne so obekwa ko check bi no wo say adanse abawapom de ne eho obi se me de eye srade bone mi ankasa me hu sa ma ye check dududu se si me ankasa me nante kakra bi ana mabre me first steps a eye asem foforo me do fo so wutie mi a e wo se wutime first steps boko bread ya wo be brene so enye se wo bete so sa wakoma bebo ntentem a afi kasa kra ho be ye den e de amount so wutie mi a me patro e masrade bone e no so oni padua no emu esan se srade bone e do so oni padua no emu a me patro e di dwuma bone pi e woni padua no afi na stroke e so de ne ho ababa jim stroke e ba pe no afrefe ya de akase omra no ometetew so wutie mi a me kan for Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules e de amount se nunumbi na edro we garlic nsuo na esanso wom e ka no bradu nsia no ho enti no me do for pa ebe na ne srade bone ni nyina afu ni padua no eso ama onya fa ahudi esan se srade do so ni padua no emu a me aya ani kwan se tata ho ne kwata na afi akoso problem e de ama oni padua no wutie mi American for Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules e de amount me do for se wutie mi a obi wo no ma wo se me de eye pressure me ma me bi e hwe me wo bi biara wo tie me eduro biara wo da
da so no me pacho obetimi anom Spanish no aka ho eni wo sori anopa na anom de doctor de ma ona don hwere baako achi no na wanom Spanish garlic mixture and a Spanish garlic capsules no aka ho na wo gusu a wo no nom me pacho ebeboa ama ya de kronti a wo koto aduro no ni nyina ase ebetu wo a wo da pressure aduro so obetimi anom Spanish garlic mixture and a Spanish garlic capsules no aka doctor edie no eho me do for pressure atena wo so ache pressure etetel me se wo da pressure duro so abranti ababa wa ma me papa o sorry anapetututu ana wo no pressure duro me pa cho e wo se pressure duro no uja anom wo so pressure ni nyina egu efi ni padua no emu eduro a me kanfo ede amao e Spanish garlic mixture and a Spanish garlic capsules ma me sanso fa doctor number no entudua ebiem wo hwe me a wo TV na wo hwe me e wo so no number no egu ani fa WhatsApp afafa wo kon so afafa se si a wo fra ebeko number no e 0266 11 41 0266 11 me do for pass wuti em na se onso siateka me chewo to asensin no etwen atena wo so ache ama waka de me pacho edura me kanfo ede amao Spanish garlic mixture and a Spanish garlic capsules Spanish jingo capsules enso e wo honom wo ye obi a we de no enyini gya won fie wo ye obi a sebio adwene no e wo fom oba no e wo 12 years e ko bia na se osua de a wo hu ya chere na de a onkai ye busa no question bia ontimi answer ade no so ya chere no enche esa se arefie etete no sebio na adwene e wo fom edura me kanfo ede amao na madane da wadwene no aye active ebesiesie we de wo a wota abobo wani e ho mas wani e popo chechecheche me kanfo Spanish jingo capsules edi amao me bre no asom eno ti fa doctor number na ne doctor entwetwe enkomo wo busa question bia no aginchire mu ni je afi doctor ho me se fa WhatsApp open so afre number no e 0266 11 41 0266 11 41 Spanish Rihanna Sompa na nyagro anopa asma ye busa ne se ufri umfiti asie sum nyamea nyini preso a eya na se ubobra ni bia ajiwani a na sum nyamea otumi sum niye ufri mofrase sum nyamea no na otumi sum niye ana se utisim ajiwani ye ne babia ana ma otumi sum nyamea na udu wumfie so a eye mofrase na ohunu nyame sum nyamea se wo de start from because one day wanye bone obuko abi obi na sapsa no so osum nyame pa ana se jara safari ana se guy kuche otisimu na no abehu nyame sa krofo bi enu wa amretimi sum nyame ye pa alopa debate no twai masamre de oba pa hati wagina dwa hati nie pa me abei. Now what you say, doctor? Refusing to grow. Masheda. But me yala. Ejinacho. But wife. I obey and day. Send Rona near no more. And Rona. One kwano yen no sanumbi. Minumbi. Miampona min one amiamasanum. Oh no, we are no can be here. The man who said don't know. Say one no. And Sana de ameni pano. Yes, silly idea. I don't pay. Nanya. One woman TV. Oh, yeah, dear, yes, someone dear, so him Zansan, but I just see a bomb pie. Namia, dear, I was 10, and so the Ababi drive beneath because I fire which room. There was a woman bread and so my boss is up. The Cobato near Cobato, Miss Row. Said a ball non crown, or Baby her back, and no, my bidding combo. Now we shall go for Chiwamon Kwan. Yes, so I'm not paying. As I fire mu, I did never be mudia. I said that, young Fendi, otherwise I don't see. Amen. Amen.
abe dia ya nya aba me ba ya che nkofo bisa enti mo giri se mo maame no wo ho mo giri se maame no wo ho me wo ho eji ache me enti bitumi sori ahoma che mba me kasa edi ti na ma fa mranti akuku da ma mo anu atie ti se obi ti se Papa Collins o kasa pa ana Papa Abrante ya adwuma ni Papa Collins mo to so ni ehunu wo mo Papa Collins ne hwan that is munyina mu DCC sa sa kwete se abe na nkasa esi capital ni edi ya adwuma so se clinic no enti munye si a memfa munye adwuma owura pamenti bloni o kasa te se ko onnim adwuma no sumu owura Collins fa ne kire me wo wai mo hu no hello yeah mo madwuma no ko so ha owura Collins nsuni sankofo na o mo kasa mame nansen nkofo bisa se mama ye hu TV so ada imrantia ne na se waje adwuma na ma o ma na da bia ente sa mesrew abe me da so ye adwuma wo beba na me wo ho me suma mo be kasa mame a wo beba no mia na me wo ho beba be to me me wo ho na me ye adwuma that's right anopai ye mo bibia ache eba abe heba clinic ewa kumasa patrapa new site ya number si papa fatu jantam de enko ya number si 0243 0243 345 392 0243 345 392 0506 460 208 eto frɛ na aye bizarre or the voice note kakra eto ho ja messages ahodo ho Dr. Benya Bre na wona wo atwetwe nkomo tano so apatrapa new site apatrapa junction eho na ebutuo eboka contemporary so all right sabo amunimu mami abedi e oba no aba sabo nim se papa bi a menka mo ya no wo ha mrante o se abesi nketo na onu munyina besa na akase ne de munya ba no enti abedi akase yare akase ne munya amame we yare ya hepatitis B one medro sa afi o kwa ya catch us e chronic mo boa edro na ntima anya adwuma brabe heba clinic wo kwa broche hepatitis nti asan wo ye be san bra me ma na watwe biensa wo kwa be pass secret says so baby wa Ghana ha o yare secret says wo broche wo person obefa no wo kwa secret nti o ntwa me se oba be ya me ma na watwe biensa o kwa ebefa Misrawo se wo obi a wa wogiri se nipa no secretary se bubu no wo te hui chemu na dwonku ontumi otogu so ne mfe obo ho kro obekọ no na ade bi a wo nipa mu asoni moja so no doctor se anya adwuma biom enti moja nda bi awe ya man moja na awe misro abehe ba akreke bemboa that's right so what you say the secretary se there enu there bi no obi a ni challenge abrofo no ni mi challenge Misra wo mu na amansa so amam se me de secretary ne mensa dia be pebia menye wo me de amame enti se wo ba yare secretary na wo de ne kone nam ama ne brebo asai oba medical hwede brebo ma hwe ne liver de brebo no ne kidney no me hwe de ye adwuma ansa na mama na dru enti mfa ba bia di kan na brabro ni asalutu amame dia wo nso bra da beti kam so se den konfo ti akam so secretary ekire na no obi se ne manfie nson no nya akire wonya mfie aduodun kon oda so twa wanantia be say last stop ya be heba clean ekire no pese kokora abe heba clean that's right yetu ase ekwa emabiom o ma chia wo biom no akra so ya huhum de so ya hunam de ya de yemfa no mesrawo ekire fa de bra na be ma say sexual weakness be bia amrante nketo onkoda 19 years o se me be mamu aye mre be ma afon na me be ma aye den ede betra bra be heba akre me no nka ne ha me ka me tam no be ko bra na me cho de nti ekoso sa na me mo waduro na free sa ti biam anya se wani gie ewie wo pe ye da bia wo be di areho wo ye be ma odwunso na adwu nteme na ya se prostate ni mo abie ya ri abam cancer abam mo abam bomodi anabra de nkum sambo no nyina mfiri mu na ahonto wo fibroid unteme wo se ye de atutwetwe ye piapia wo afi huku empaso mma foforo na ye pia wo nkuma afọ bo wakutia bra abehe bakrin beti kam so na nkofo nyina ati aka so me count dan se wo tan ho na wo hwa me na asresre keke na ya wa adwen se ye se a wo be ye bunna kwa wie bra abehe bakrin wo ntafo ne ahinasa de ehun se wo nso
nyame bo o ya Israel ni ba esesa wo ta wo de hye nyame enunyam ente bra hwe be ka cho wo ya be ma low sperm count oba no wanu maduro saa na da bia oba no wo kire do kwan yesi mami wo ya ade yesi papa wo ya ade na oba num do de sin na ye ko mi so be ma bra low sperm count wo ya down to me no oba ne nyinsen da oba be ka kire da bia nsuo gu wase aye pacha ehọ nye da ho nye hwam bra me ma 3 days be ma ne be bone nsama ma my god ana me ka cho se wo oba no doctor bi aka cho se wa wodi anu nsuo gira baabi nsuo wo baabi ebon to de bi eba na ho bon wo your period a chenkuruma kwan troka wutumi enja ho hwe me so bi ka o pint ma Jesus auto twene me so bra be he back clinic na memboa e de na ha wo me so diabetes one madresa ekure ya beto na ukumenkum bra metwi diabetes afi woni pedue ba fa kuro no mu na kuro no be wo na sugar no afi mujam e de na wo pesa wo ka kire me yesi ekuro no me mfa so nka de ekuro aye kunkum wo mo ke de beto so ama wo hu se ekuro wo hoi wo aduro na no obi fi Canada ba ekuro ato be me na ne haye ko twetwa na mienu no obi be frɛ me eno omo baaye ena me ka chense onye do no nkonkoma no de kuro no bewu obisi doctor say kuro adro bia di wiase abetumi akoma dan ye ntwa obedi tolerate no maka ombro fa kase no the toleration ni ade ni pano wa ye debe me ka kiro me ntwa ba bia na onipa de seni a wo ba wiase fa wonsamua ekọ heaven why fa wona mienu ekọ heaven na wo kwa wakontam ayasa nkofo be san wo kwam heaven no be late yo twa wo nan ya wo kwa heaven wo nru ntam bra ma ye ntwa wo de be jedon sese ye de kwa 3 weeks ni baako awu animu na akata wi akaketu abi baako afa doctor say ne sa baako de ne wo ntwa biem na baako no aka ne de wo betwa be ka chense obmo wo ntwa na nsane na asa de adura sende wo mo me se chakura papa ne be so de gira ne na so e de be nti na wo ha wo ho wo yam o se dro wonu madro saa o sa no wo la ne ni nyina watete no o se dro ya no mo ne saa ya de fra aduane ne sa o sa e di so bi ma o se dro na wa ntumi amfa aduane mu amaw no se num to yam sa wo la ne ni nyina betete me se nyankopɔ abɔ line no se kata o yefunu no mu na adebɔni bi afa so na aba wa numadro dindindin sa ma line na tetinti o sa ne be kokora sela na yam yo ya obesa wan sa enko besa wan sa enko sa wo ho kika pa na wo dware ansuo ka ho na wo widie mu nyina awewa na wo ntumi a me se obesa wan sa ya de enko da na me ka kiro ya betwa to anoa ya dibi be yan kwa dibi bobo ampesi still a ahokeka enko me se bra obesa aduro bentu amienu ahodo miensa ahokeka no ebeko na me ka kiro na no mame bi ni me beto nchia wo se efi mi nkwala abra mu so kam ho na me vivre ba ho na me hu amane me ni nyimi wiase na se bra na mo odurasa o se bi de doctor se mame nsa na se ne ekwe okwaya no osan bai obeje ado no osan bentu amienu ahodo mienu obayo se mama na me tware ame ho nya me hwe biem ne ntia ye den inu ama no mo nya agro na se ade bia e wo na chiwade ya de bia wo na chiwade ba na ya sa yare kwa ya tin se wo se drani ama wo sa so ne ye no obanu bo sa sa no nya typhoid obanu typhoid sa no nya cancer obanu cancer sa na fe ya se obra bo asai ne de mesraw bra na me ncha wo ya de na chiwade fa ka no pa enu ano no mbo ka bebre e de na ha wo obo ho no ma na one an kokobo eyi ba na ekokobo nti enu mfie bebre yesi yekotwa ne yekotwa so nzuru ne yetwa o yetwa de pama se wa yetia nzuru na yetia nti se beden mo nya hoto otiwa na ye o ya o chima ye o ya o yemutima wo huna mane bomodi abrada memboa se moja na wo kɔ no moja tatata obetumi kɔ moja sa mfie bebre wo ba me se me mo wodro na mo anu mo me office ho wo num no office ho no kɔ na wo ni moja bi mu a me se wo de papa family TV so family TV bia so be ka se ma me no kra wo so oboa moja na wo se obetumi amene twa no oboa me se broni bi de ne yire baaye gari ya Ghana ni enu obaaye na wo se moja tu ni sa broni ni ya doctor wa brochiri enu obaaye na me se metimi etwa wo se wo tibi twa ma me no to ncha me se me no obanu madro no wa ha moja na mebiem na me ma na dro no ho na me se kɔ edi week abra
week no so ko ade chen ba no so ma me na ntimi every day am biom no kra ne kunu na ne kunu broni no ba me office no so ma me edro ben na wo de ma wo ba na moja na atwa be sinne ena be se wo ho ko achi ansa na wa ba kane no ne we agro bi de se ko achi ansa na wa ba ko achi ansa na wa ba bra na me nkyerɛw na wan kasa fa kwa bruchiri ko ya du so obetimi de bibidu akɔ hɔ de a mɛkyerɛw wo se aye ne nwanwa o che niska so what I say enti me di masam no besia yare dia me tumi bobo ni nyina so dia hawo biara bese ogo no ria ne na accessories die abeheba smape bra dia na hawo onufu ne atwa na wo ya ne atwa pe wo bewu bese wo di fiese ya wo bewu enti me sro bo modi anaba penis enlargement memai na me kwati sa oh say be ka fra mo ka che bema ya kan bema we dia ma boso dia ma chro no na me ka enti mpa che me ya se sha ne bema sha ne bra na me miabu mawo na sa wo tumi ba akọ homa wo pe be makase na bra me no be ka ho ase me fra wo yire so pa ansa na me dia abam my doctor be nyasa na on trase o ko trase ya dwa no nkunya to bi amra o ko trase no nkunya tana so apatapa new side junction wusina so nanti abeteku be 3 minutes over drop na better 5 minutes now ko Monday to Friday numbers near 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 460 208 0506 460 208 and the doctor nakasa and abano nyame adumu a wokọ akotena sentibra na yare a woka ye di wantumi anka efie ho na ye last stop obi atika na so a won so betika doctor so all right yes nyame ahode era wase se wakan ho enne wakasa kire wo ma wo ma opeso ojo wo nkwa de wo mu tie o bra na be hye ho anumunyam asedankan ayi nkran yesu udi mu ne ye bom pai amen amen abe yeah. the Tosa Frausa Sabofrano, Ocotro, SHS, was in social no na amfa, Manon Sambra, Memon Cha. Yeah, general science of business, home economics, visual arts, and Greek science. You are seeing for Su Mankasim Duncan of says she has some son in New Dubiase, Brandian to Tobano, yeah, from Colano, SHS 1 to 3, the best private school. SHS private school. Number is 0244 699 696911. 0244 6996911. Weekend the party band now we are open chicken papa there. The BBC Boris B chicken. Your broilers and your layer broiler any layers. Halal to your cremonia will be a ye. Nah. And yet, the steroids and antibiotics and vitamins are sent to Chonibia. What is a cook anymore due to tunes your movie? Attention, I'm Pompano. Full chicken, thigh, wings, breast, or fillet, gizzard, layers, mixed with the demand crime. But my street, MIA headquarters, and the press meeting anymore. As soon as Market, Santa's run about Poku, opposite Unity Oil, Poku Trading Well, Doom, SG More, Top High, Emma Shell, Body Jackson, any outlets, and cry baby, Palace Mall, you know, one crier, any palace. More piano koa ubenya bi ato friend 05 344 344 53 05
44453 BBC every akoko get on enkuko no feed ni nyina super the things we miss. It's a one of the Sana with sugar level so was egg grind. Sana with sugar level so was egg grind. Kings walk herba, any of some herba. Coforia gaps of farmers in your hinning of herba. Kumasi Dani herba, and Colinac and so Anna Albert Sam 0248 928824 0248928824 and 0201 000021 na yeko ya ni man sa anopay minute canjin and not drinking water for to drink come my brand I want to say Eradiado we ho ye Raban so now microphone anyway how kasa ya te bibia boko yanko ayeda sena yabɛkya ahwɛfoɔ ne amahwɛfoɔ nyina kwa ba kangen water atena se de na kyese ye buy say ye ba bebo yen customers and afin so ye distributors nyina mane se adwuma no eguso a ekoso na ye boga na fo nyina so amane se open nsuo anom de a nsuo no de dɔɔso odwa so nanso so wapomo de ho hia na afin so pese onom nsuo na ho nsakyeraya a ɛda nsuo ahodo ntem de a ene de ye kan fa ma no pay no eye kangen energetic drinking water na de enti na be ma ya kan fo kangen energetic drinking water de ama de tie ne se na sen sa wo be hwa yare efa liver and afin so kidney adoso ye pa na the reason being that ayana ye niama ye die ni nsuo ye nom eni niama ekoye ni pedua no no andodo na emwa ye na pomodin obo ha onom carbonated drinks bebre onom sweetens or odi noma eye alcohol ewom bebre nanso ni intake of water no ye very limited on time no nsuo ena obenom nsuo nso a nsuo no nso no enhyeda anye nsuo ono ankasa wahyeda enya pH tester attest ahwese bia etesei de tie ne se ye FDA approve nsuo wo market na answer na oba approve no o ma hwehwe mu say nsuo we no at least the pH no eye beye anya hwekra no eye pure water ye ka pure water na enye nsuo egusashe enye sashe water asem ye ka pure water nsuo a ni pH no ye at least 7.0 enti sa wo hwa FDA approve wie no nsuo no beba market no mo say uko unam dwamu anaso unam kroma bo no ma nsuo no bo no ma kwa e fa so handle no after say every factory apia ba no na che say nsuo no pH na afi etime adiminish kra enti kangen energetic drinking water de kan for the amount say nsuo we o test ya abrebia onya color blue no na kire say etime adan nsuo a wono ma eye purely alkaline na ebo ni padua no enko so na ye de bia abon de raka say kangen energetic drinking water de man ye special na eye nsuo a eboa ni padua no ene say e contain antioxidant esanso ema better pH 8.5 pH o test ya o color obenya no eye blue enti etia no ya ba na ya test nsuo no kama e de ama obia no obia hu sene a ho nsem no etia enti we make us ya me test no sisi this is a friend saying kangen drinking and energetic drinking water and we ordinary cup enti osha uhie edigu ayinum se ya atwohwe me bag na yi ayimame tester mame na me test it o test nsuo na you get color blue and the color blue yes so this is the pH tester we are talking about e was so timinya pH tester na we test nsuo na wonom no na wo hwe se etesen na most of the times no say you test kangen energetic drinking water because say purely alkaline you know this is the color you get and it's unya o pH tester na wo test nsuo a wonom e wo market anase nsuo a wonom no fie na unya color yellow anasa unya color orange natural say nsuo no highly acidic na the entire medical can say the entire ma kidney and afin so ye liver issues na say nya problems bebre no niam bebre a ye nom koyemu a sometimes na emwa ni padua na apomuden he said to be here nsuo a alkaline base nsuo at least ni pH no better na contain antioxidant and o test o the ORP meter ethics ya ubenya negative figures and no ena eboa na flash out ade e friend toxins anase mpo no enoma enye efri ni paduanom and that is what kangen energetic drinking water does so be ato
pH tester ibi no testing nsuo ofia menye ni se obenya sa kala menye into wo test nsuo na they test you say nsuo no enya nsuo bia keke and that is why Kangen energy drinking water efie bia wo Ghana ha ehia se obenya bi na wanom na ye kidney adwuma ye kidney ema ni pedua no say nim say process waste na sone enoma enya ni efi so e free ni pedua no but ebo ha niam na ye die no most of the things no contain carbonate carbons na afon so no esanso contain acid na se unsu a wonom no acidic obu okrampo na it doesn't care the source of the water obu okrampo na enya purified water e no benom nsuo bia otimi enom ema na yi but obenom nemum ekira sem no eni asem enu nti na ye say se obetime anom nsuo na obegina wona so no Kangen energy drinking water ene yi no amanfo every different regions sisi akra de nyame ya adom Kangen atreko almost every region wa Ghana ha enya distributors bebre meka say ya no SMC afo no wo ye distributors ni bi numbers no se na edima ma obetime amana role na ba bia wo Ghana ha bia no any distributor bia ben wo no ofa number na wafre sanso na meka say wo share screen so wo share Facebook so a eno so obehu ye number no say roll out on the screen na wetime afa na wafre Kangen energy drinking water and there one say nsuo we nsuo a for every other places eba beto among for free other regions je beba obi free tamale say oba kumase abeto Kangen energy drinking water no it tells you say enya duro mum ne mo say nipa no ma ya no nim de oye megidi say kasa fidie so nipa bebre aba betena so edi adanse ahodo bebre ade a ensuo no ayeden aye edi ama omo and that is why aye kamfo edima obibia na ya kasa se bia opese obetu no dodo na okokoton anase obeto na wo so no family eyusu na mapomodin ebepeja obetima frɛ office e wo 0241 44 91 0241 44 91 Eka semne se number ya ye ke ofre na ofre ne bia so jam na se bia edoso a ade a ofre na wo sanka ye kra brebia ofra wo sabeka ye ba bia aye busy a wo de send SMS and WhatsApp message wo sabeka ye distributors ni bi numbers so ene go screen so bo mo share Facebook ene mo share TV so wo abradunkwa wo Adisadel eno wo friend saying Cape Coast dunkwa no ne friend say other places ni nyina no wo de share screen so Akentampo nyane any other places ni nyina no ya de distributors no abo apete e Kumasi ane mountains so other regions Accra Kufuridua Takrade Nsanwem Amasamai any bebre akusi ni nyina ade a wo screen so numbers no ene guso no entina why is it that a lot of people once Kangen water starting with Kumasi wa Brema UGC ene yaso na nkasa ewo bisa se eba ne send ne atre edru other regions amount for AD actually o na obi about say hey me ko hospital me yes can no na this is the problem me started say me no Kangen energy drinking water no say ena metimi o manya improved health and as my pomodin no I improve it kire say nsuo no nsuo a nsuo nwanwaso aba bedom Ghana e friend abedom Ghana enti be bia wo bia wo te enka bia no screen no so no any rolly your friend is saying distributors ne numbers me di say be obia wo no wa pick opese on e di nkomo so directly no pay ye deliveries opese e di brew opese ututon o Kumasi ni environment so a ye di be brew free ye nyu hwe ade a obefre 0507 379474 0507 eno no ye hwam number no office office direct 0507 379474 and 0241 449191 ofra wonsa ebeka ye na niam akonkai kama edi amount na yeka no obebisa se Kangen water dru ana enye dru it is drinking water nemum nsuo emugu ahodo in terms of pH level in terms of air mineral component in terms of technology ID produce ye way alkaline water produce using electrolysis process into Kangen energy drinking water no we know any your friend say technology ID produce with Japanese technology no different from any other nsuo and that is the reason why over testing no unya color blue like this because the color of water over map crapona and color the gina hodima nsuo blue and that is the reason why Kangen water tells you say this is the best water you can ever have nsuo obenya na wanom oni wabusia na etimi aboa oyi pa na the ne say enam say ni mineral content mineral bit say calcium potassium iron any magnesium ewomu nti no ade a detoxify our system no oni say kidney any your liver no eno na filter efie woni peduam na yi efri ni peduanom enti say unsu a wonom enya ade a fluid a nam ni peduanom no entimi
ɛmoa ma kidney any functions kidney ni or liver any other organs bi te sɛ wakoma entimi function yi enti obi ana koma born peri obi odidi a na ayese abegina ne bo ana se adane evene saying acid na ababedane ne bo na ne bo hyehye no such a person no can get energetic drinking water anope nanom baby a wo bia ade a agent no numbers no na ye di good screen so baby o bia me je wa pick bi say wo tie already so and I mention numbers no wetimi afọ mo hwe screen so de wetimi pick number no ofra beba office street ye di deliver bi ade ama meja ade ama menu aba Sandra. Yes my dear, my intio kakra yo me da se Omanhene kakra me kaka ho ne se ye nyina ye nim se yare atiatese enemre yi mu yi obehu abofra ketewa yese wanya diabetes akwa ketewa yese wo high bp abofra ketewa yese wo stomach ulcer na ya na bisa se den kwantia because teteno na entesa ni nyina e kire yen se ene no ye lifestyle no asesa enema ye di koye funu mu ne enema ye no emboa ye living no etini ye introduce amawo healthy water umetimi ya choose a live healthy lifestyle. It's a healthy lifestyle no and I introduce ensure ni pH no ye above 7 which is alkaline na aboa eti niema ye didi ko ye funi mu nyina akraketu ekosukere drink ase na school bag mu se wo kwa onkonom maame se Ministerial na pa me honam ye me ya wato energy drink wanom eti sane marketing even your fruits and vegetables are ye di ye be kwa kwato no chemicals ya spray so chese bibia aye contaminated enti ye try say eneme na ye di no ye ntimi ntwe ye ho frɛ ho ye bedi but who dis ane man bo modern say ensu a wo no mo no anye bia akra no e wo say ni pH ni above 7 say enema na ye di no eye acid and toxins na ye san so num nsu a eno so eye full of acid a na hwe say yare na ye san so asesa de ama ye ho enti ye mo modern a na ye di say nuane no ene sa life say ye nom drinks no ye alkaline water na entimi nko flash out ene mabone ye dia koni padua ni mu se be ya entena ni padua ni mu na enkofa ohaw emre ye kidney ni liver ya re nyina as a result of ye nema ye diko ye funi mu ena enwa no ever sa eti ye kan foka ngin water mouth say o person live a healthy lifestyle utena se apomuden ho na se ya re bi ha wa adwene a ebetimi abwa na drink water okay my fuck kakra so na ye nhye o sa de kakra sa so de kakra bi ka ho na ade de em do so na so I was at the me wi ano no de tie ne se say ye test na say no de tie ne se so bi ebeba bet na ha no wadi nsuo we ho adanse na obi adi ho adanse e de a kire wa wan kasa so hwe bomodin se wan kasa obenya bi na wanom na wahwe ensuo we no ensuo a manfo fra no ensuo no de e kire wo se the ensuo no akuta potential bia enhyeda enye common enti we no alkaline water wa Ghana ha no enhyeda enye common sa se nyame ya adom na se kangen energy drinking water ba na eye anwanwade ama nipa pomodin esita efie bia momodin so obenya bi ato na bi adanse kangen energy drinking water and amote omoka no ya told me no so ewa hanomo e de amamo mejidi se abolo otwe samre apamit aduonum 3A herbal center cold capsules 3A cold capsules bomodina se obenya bie onya 3A cold capsules you're good to go ebeyi koko no ahyiase kra afei woyamuso ntim na fensu so sisiyade no nyina ebe free ho na bibia ye kama fre 0546 107107 na bibia enkoso sami twitwiri mesimpa na menya ya toothpaste eno kra ma feeling bi kra sronko ya toothpaste ya the total care toothpaste emma wo strong teeth. It prevents you from getting germs in your teeth, into cavities, into krontokro any kakanone plaques and people no ninyina free ho whitening toothpaste so ma osia kama ye fitane shiny After no so Emma strong teeth. Obu anese ekeka saa. Bomodina say obeja toothbrushes na ya said that careful inside. It's very real see ase kama no. Na no and the princess monarch duke and the duchess obenya bie. Fre 0501390337.
0501 390337 na yenko yenim no Asante Abua na o kan komo bi ye sore no na be pejan komo bi ye mo no be 3 minutes MPP omo ya ache kura ma has attention bi ho but you see ade ba ko MPP for nhwe ye nie nya running mate say running mate because unim Oko Ghana constitution musisia. But be anyway, I said that prescribed duty be extraordinary. Initially, not constitutional, not a woman say police council crano, specifically the head no be a vice president. After Aka Tokani Adeno, there was an amendment. And you know, I by conventions is here. And your straight jacket say there's constitution no essence the same jumedi. And the chairman of police council, even when you go to the head of economic management team, by convention, there is no constitution. Article B say, if you are the president, you are the chairman of the economic management team. Even MPP say, during their time, cabinet, the chairperson was Alan Kojo Chemati. It was not Baumia. So moko cabinet no mo transfer economic management and development ho ne ma na ya la ne che na nye ba umia wo di akoye no e ji se wa nhwe ya vice president but this very election Asante ya akwaba elections we are very crucial say running mate who ya be critical running mate ba be here say running mate obey no obetimi aboaw amawa win elections no throw it not that way because 2016 obia no obetimi the contribution of the vice president in helping another to win 2016 election if you was to see am running mate who abeye hu John Dramani Mahama de oba na baye in the person of Professor Nana Jane Nana Opoku Ajibai Central Region Komo ya seats ni nyina ho. Yes. And what you say my contribution was nil. Obi ani ba obi contribute. Now the MPP goes to the to that same year Mukoyi. Asante, what do you think they should look at? My mention say nka bi mfa Jane there no kakra professor there. You move your na Mahama reappointed Professor Jina Opoku Ajibai. Now some issues say Mahama was not thinking into the future or power for MDC after 2020. Sort of a succession plan. Yeah. Okay. But Mahama no delivery the last 3 days. No. I mean we say Mahama has been vindicated. Okay. That's cool. In choosing that. Because the woman has grown. Nika grew and said per se, but in politically no. As a minister, as a running mate about the 2020 number, this time around Okasa Emudu, and then it tells that the former president has been consistent with decision in 2020. Believing in the woman. Believing the woman. Okay. So upon power, a friend and community umbe grumu no. A friend and Ghana for better. What you say? And you know my no and my because we make we used to say Mami will lecture. So yen bear say 5 times. Across the region by regional over MPP. Yeah. Say Ubeka Sebia don't yeah, so there you are making your statement. Because the point is that fact. The point that Mamma Casa hold dear. Casa no Casa. I'm sorry about corner Montpellier Bedechi and Oba MPP flatbury no year 2016 and I'm for Jindi Pie say. Na and yes a Casa Keke. But from the background as a finance expert, no. Now I'm off for Jinin Semi say would be was say Bank of Ghana my adwuma wo hopen sika o Ghana asem o kan ye to etrim enti no MPP for advantage o manya ne say endi sa kwako yo mu de awie dada am ye hu no man hu de woni mu to betimi aye what is bringing on the card enti mo so ko yi a mo probi a obe maachi that woman ansana Mahama ene bi abaumia de afeso what you say so man yes afo bo Indonesia dey because so manfo adwan amaso Indonesia no na do no was as a product no na ojane baby na ntokon nya ba be Mahama ne ayo baumia nanka na do jane baby because baumia was used to match Mahama and Misata obo almost and now we jane baby and the moment any advantage
And some of Kenya, you ask about 170 questions to the late vice president as economist. When to me, questions no say way. The point is that MPP friend Yakunya to see you be. And he said the engineer come for the last 2-3 months. He said MPP Ghana president. You be a or say me di yes and the money the man no. This are who say a man for being at me abo uramwa money at say yabo wedding money at say yabo wedding. Me dear MPP on say man penya be the chair about flag by MPP no. MPP barometer say when you true and true. The munye ewo party ni mu no. On the nice said that say imagine say Omanhene be the chair about flag by Baumia be issue instruction somebody like Abia Dambuchi for instance. Obi dey say Kwame Japan. Obi to say Abia no come mu. These people they omuna first the foundation under the MPP omo rebirth that UP tradition no. Say ni pay nipa omuni mu ye pa. Enti no omo here obi so ho. One, o command respect. Oh, party. Then enye say party mu person outside the party. Okay, which means Yaw, who free Ashanti regional. O de yini free Ashanti region. Obe free how? But we yini free ha. The 15 regions so who say because we yank it na dia so no. Not necessarily Ashanti region. Yeah, be who yini free Ashanti region say oh ya Ashanti na ba o me aye north and ya Ashanti regional. Say the partner who didn't jira ho do. So who free Ashanti regional? East, Western, Northern. How are they going to see him in Greater Accra? Yes. Enti no niema pie so mo consider we man hwe ya on betimi yi MPP and as Ashanti region MPP running mate outside the region of Ashanti why nil. So the factors and the permutations are very critical. And the me can say omanya advantage omanya jinana is it mami she has endured herself. I'm Ghana for and maybe Ade Akye Abia son on say na 2008 na ye ntenase ye ko animu na ye tenase ba 2016 amount for betenase the same thing as Jenana as a product a particular product introduction the cycle of normal product biano she is going through now at the maturity stage and what do another say and the MPP force unfortunately omo candidate bia omo nyam fa ne ma bi da running mate no yeah and on the 8-year term so aso so what I say and nipa bia omo yi na NDC dia omo de ma na 2020 mo yi obi a party no onya me pray running omo fa ne ma da and 2 consecutive vice presidents are omo ba nyina so omo bre pa oh that one there say vice president back wo bre ansa no wo bo our winning Atames Bray. Yes. And then Atames Percy. On the party no transitioning back. Transitioning back. On Fanokwa. Yes. Oh Bray. And you know, MPP needs to go back. Say ombehe nipa na eba no scorecard nipa bi a me say enya Ashanti region so say Ashanti region votes in there definitely umbeti menya but so we need for Ashanti region can that person how is Western North ebe hu ni say the what say North Town obia Sabulugu ne west no central driven amount for being say we dey okasa without nationalistic ayini woni mu all right mama che ya also kakra na fe ya fe debate ma te say ya ne give us for so betwe nkomo ba ya until Brian Professor Jenano Pokuajiman nano ne nsem o de to dwei ade a me hu wo no ho ye say Professor Jenano Pokuajiman of 2020 no enye the same Professor Jenano Pokuajiman of 2024 the same as Baumia Yehun in 2008, Baumia Yehun in 2012 no. One may the same Baumiana Yehun in 2016. That's right. Sabe na Professor Jenano Pokuajiman akwakoye. And akotade ba kwa ma observe ewo NPP ni NDC omuni ma omo yehun ye say mampeni da John Dramani mama whether upeu. So whether upeu mpu in the eyes of Ghana for no omo hu ne say papa no ni mugidie wo fom ena enima bi obeye yemre bi ontimi ntre ye ma ye said am pepasa the same thing applies to Baumia
Baumia nye clean sao. People feel say Baumia so an kan okra nkyere yen. Disappointed amount for o ka say obey say o ka say o ye lectures ekeka we no nyina. Into 2 presidential aspirants na. I said 2 checkered people near come so aba. Na no me ka say me say eyade anya mieru ne ye kwa koyi bum. Na de na enye pa. Na de enye kura no ne nyina wo Ghana for ne ye kakra Ghana for be fa ne saa. Ne nyina wo Ghana for. Nti ade anya mieru no eye Baumia ene Mahama ene eba belidi sa omumienu no Ghana phone say Baumia twitwa ntura kire bebrebe mampeni dada Mahama so no somehow corruption no wantimi anwai ne ho amfiri ho so ho nti ono so ne de eyire no incompetence ne sa ne mani nyina wantimi wasesa e de na chese wasesa nti omumienu no se be ya sa tag ne ne mane na de abata omo no pressure ne be firi omo so na akọ omo running mates no enu ntina Professor J so here what is say man penny that John Dramani Mama ne to awoko nyina no wakasa for corruption no what but Professor J na no poko man hit hard say wow udun saka o man sika bia no make sure say they are coming for you so ono ne betima kasa asem no batanye man penny that John Dramani Mahama because of perception any agenda amanfo ewo ede fa no ho se ne ba mi akogina ba bi no ka che se Ghana for monto oba ma me na me ba Messi factory esi swamia Ghana for be ka na wo de asem na wo keka no because mo ka kire yen one district one factory one day and there one hwan enti ba mi cannot repeat same emfa nkire ye ne bio you betima ya ye say sa ne digital ne ma ne hwan ya o keke be no kwana manfo nhyeda empaso enti ne sa enti Baumia running mate okwa akoyi ni no onyi nipa obedro obema be compliment no sa doubt amanfo bi wo e wo Baumia mu say otwitwa ntura kire yen enyema bi o ka say one ne boss na do danko akufo do be ba be ye ne sa de ma no onyi obi a obema amanfo enya gidie se sa man we ya okoka Baumia hu die obetimi aye bibia na se obetimi aboa no amomo aye bibi but okofo obi a one ni nyina wo the same score issues wo mo a ene ene on betwe e de afom bo ena konta ba bia Professor Gena no Poku Agyeman astate ade na afri no na no metie na ade no ade ba ko a mehu wo no mu eye say once a teacher always a teacher nipa mu gina ene nipa mu ade ye no teacher ni bia nim ye say ye gina nipa mu ya say our master no political mo si ye gina nipam ni akasa ye gina nipam nya ye bibi no teacher ni bia o si ya tete ne se teacher ni no onim MC ani se nipam ade ye no eye barakota eno so na ye Baumia problem public speaking enye kra Baumia ne handlers ne should start ade no from 2016 na ya kire ankono so yes and obey vice president no who did platform so yes so eti omo okasavia yes so omo de one na gina John Dramani Mahama they will score 20% crown here. That's it. But in some no can modu but you see you should be erratic and carry yourself in a manner there should be poise, there should be panache. It is not there. Relation between the body and then the body and the ne verbal and non-verbal communication in so eti ye best Baumia handlers no say henceforth almost starting working on ne verbal and non-verbal and ne gestures yes Baumia yire gina no kasa what did to talk Baumia posture in there ne yire no kura biti no yes so here your president ye nya omu nyina from Air Rollins edibesi Kufo edibesi Mills edibesi Joma no say or your communication person edwuma ye ne no ana ya any ade they do baby say na ye say ontimi ehu extemporaneously yes otimi gina ona kasa be ya ba ye ono so ye teacher ni ono so ye teacher ni na ono sa ne ma no Baumia should pick it quickly because trust me going forward Baumia handlers no so start from ene na omo working on Mami Musawe public speaking now parliament Osha 137 yeah I tell you say you can be a president and lose parliament any one here 2024 benya sa de no
Enontino Saubenya running mate. Oh, no, I win about Parliament. That person should be able to connect with Parliament. Yes. Not necessarily so you're a member or your MP. Because you would never be on who president name no. Who crab it my here? My man can twice more say Baumia in the Parliament. When you're MP da. For that matter, the parliamentary control no elf. Our form. And when you be our parliamentary confidence. But I tell me so I heard your mama a former member of Parliament. Yes. And what bear flag bearer and what you obia onye MP da. Very good. It is a Kobasa and what chain or Parliament on one can go. So Baba me to me the last one and another year soon no kai say Mahama ko no. Nya Mahama na ka kire o mo sa mo metrasi. Oh, so minority ne work he should be able to connect. Two, chieftaincy issues in Ghana are great. Yay. Huge. Running mates. And ono emu. Baumia ni twi kasa ni ade emu no sa. Or try why amamre ne amane anyansa pa kasa because maybe I could do no. One word from your running mate can destroy your party. One word from your running mate. And time susu ni omu nyina fa. Oh yes, if you have 8 months. Yes, time ni obi afa. No pokwa jamai. Yeah. And adano ojira ho no ko betima dum jomama. Yes. Okufu ya kanwa no. Kenwa ko wie mama. John Dramani Mahama. Me say adano kasa no. Basani o si okufu ya no wa ade up. Me say mampeni da catch me say send your mama ni sikasa no. If age was on Mami we side and ka 2020 after 2024 Oma we ni cry ka NDC for be who flag bearer onimu. But age in if age David tell me agoda baby am manager say no eye strategic so omudi we are so Bakaya Aliu Mahama was not interested do a certain AC Boateng any mpanimfo bi na kwaka kire ne say Krate also umpe also president no also umpe so be say me anko privi on the best so man na ohini ka 70 or 80 now 4 years time 72 years na sika ho na 4 years time no this say na do we say say all 70 years Since 70 years, she's 70 by that time. And she by no 74. 74. She belongs to a regional. Otini change about ya tunyina. She belongs to a regional. Bet ma change about ya tunyina. Ghana to omodie. Ghana to omodie. Central region. Debiano dia to bonsa. Debian to bonsa. Ma na say din ketia ka sembi. Eno dia akota. Okay, say enipa ni bi kra adwene nya position ase enipa ni bi adwene say Muhammad ni who is taking over. And say no dey end omo asem. No say master say a lobby for positions. It's a problem for your mama can say they are making it a problem. Yes. They are taking their eyes off the ball. Yes. When you were 7 to Nigeria, 1994 Nigeria World Cup. Yes. Now Omone Denmark. Yes. Omunya draw. Oma qualify. No omo qualifier. Omone yi na ebo Brazil. And omo nyina the whole Nigeria say Brazil be shey. Omo try Brazil match no. They were not discussing them. Yes, omo 5-1. Denmark dey omo wi Denmark dey say nye team bia. Yes, omo 5-1 on be fie. Aye. Omo show omo 5-1 on be fie. Thomas Brolin. Who win elections? Who did see you? But akonta ade ba akoso so a ye catch Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia say enough of the delays. One way ya sa ni June now say what the vice ne running mate beba betu dwa no what the tujo onfan tujo nwe na party na gu especially on a stronghold e wa Ashanti region. Vice President entimin delay more than 2 weeks. 2 weeks here way enemy omo wie omo ajoso by election omo did omo komo omo ye omo ye ni wi a quickly onfa di ni metudwa na NCC dede bebrebe wa Ashanti region and kwani bekere na ekoso no NCC na yaka parliament. Yes. Yaka nananom atrankunya. Yes. Ashanti region ha cry in stronghold. Yes.
on for an into form here say the obey you no say assemba no oba owo mo betimi aka say what can yate vice say yate you see our a tall order. Oh yes. The vice president and the leader of the party were tall order. Asante Mantema. Well, you be. Nipano, how does he bring everybody on board? It's not about where's you up away, where's you up away you. And it was about only handless them penny for party no. Omusi jina yenye sa Ashanti regional Age so no is a factor because her age wise no Jane prof 70 years I say it tells you say vice president no say abeye dwumadi kesi I was so new obi anadwiri mu do a whole lot of things it's not about obi aye MP da waye minister da obetima ka say bi kura nipa no onye MP da onye minister da but the age ni nim de ne ehunum a wo no obeboa wa why not no crepa bada konta Asante yemre na ya bi ye timi koma you say o give us studio mami musa o so say ye yente ho ne enko ne ani give us for nwie okay unyini ye wo ketwa na uhuru nyame a na unyina na otim sum nyame ya edimu ana say unyini na wa chile na be sum nyame a otim sum ne na say usa na udi nyina na otim sum nyame ye usa we say Bible says usa na hu twere na etimi betimi aboa mo akonkwaji na wonye 50 years na wo kodi 7 sanfo pi wi ase no afi na abepedo nyankopon so dem wo na betimi atena ho obere ni to tra ho debi nipa se na sacha kwata nyankopon ase dem na wo ko hwe mbo hu ho ma firi hoko ehonye o matena bia usa sum nyame sum mo fra brem na fanyini adwuma be na wonya 50 years as best ni koyeda adwuma bia amfu mo fra sensencho adwuma yi ye mo fra ene esua ye ya nya adwuma 20 years and plus ya ye ndi wo kasa nipa nze wo experience na Yesu krata be no sacha na adwen Yesu na ofiri so be chere nko nya na mo fra se na Yesu kasa me konanti wi asa fa me be wadwuma hwana nka obefi Yesu ndi me kan Yesu na Yesu ga ni Yesu ga na kan ko ni kwase na obi afi o mo fi Yesu na me de me kan no pepa me ya pa ye enyam nyum to o mo to nyam nyum no o mo se enam ye kromfo amroba kokendila ene ye nche wo ena fo no be sa chawagen enti mo de aso de ma se mbo se hoye bola so na se be o se de na ka be amroba ye kromfo odini ena ne nyam ya je no gata enti wo de heaven asori fi ono sebe mu di mu nsamfo abontiri ya na mo de abawo so ba beji adeboyefo wa ma party wo ko nyande ne sa chawagen mentwen na sebe o man mi nka sase muntu asa obi a wo body trust why obi a wo say o man tie obi a wo o man hin wo me ati o nyamesumi na o mo nyi kwa na sebe obi a obo jantra bra mo aduma mu se obo jantra bra pa o se masacha amajan kwa tena so refi enti o ma ayere o ba ware no ni wa no ya ma mi tio akonta omranti biremu no ena wo se wudwamu a omranti biremu no akonta omranti biremu na wo ya kwada no dwamu a guess no wibia so hu oba ososo se ho fa ososo no boys if kikabi boso a chempra no amu ani nye na nyakopɔ de ne nsaba bɛka wo gina pulpit ne so preach a wonya west e de preach I'm telling you akota asofo na wo mo preaching koye no ko ho mo mna ntibrem titiriwe ne wo akota akota sabre na akota na wo ye Omanhene asafo no sabre na wo ye Omanhene Alvin asafo no enene akota etu tenase na opa na food for thought ubietu ha na ubietu ha oboso obi adampam a no aye lam obi agene de kama eja konta wo ya brante na wo ya baba wa no akota mebua sisi udi ahomatiete for muti Omanhene muni ho adanse wes no chese akota bibia wa ebi pe watwempna da wafa ge keto wafa ne ni toso wafa de ni tusa wafa na me no na ekọ ya o sesa abre no be da me no na ekọ da se so wafa da itenu na bua ma unya wes e di preach so ho ema
nyame de ne nsa kawa akota sankrofo no mo prophet no wo se na nse wo ka asem che me amemfa ni agro because wo no niam a wo ye na Nyankopɔn pa wa mu anwu ansai wagu asai no liberty for mo nyame de ne nsa kawa sa no eti wo se sankrofo no mo be ye Nyankopɔn difo a wo ka asem che no se won pa mu a na amoche de wo sin the next moment ye kwa kutu amna de wakore akota he eti free kwala brem sum nya kwala brem no emo enema Yesu ye lusu no omuku no se Yesu pa nya gelia akota Jesus Christ pa sen ko nya gelia ko maningu e ko ma o maningu da ka gene be ka jo se koku Yesu nkrofo no mo baroma fo de basore besen na me fa nko se me ntuma mu me moa ayi friend secretary kran fa won hyase Yesu Samson nya gel no Samson nya gel na ma Samson di ba Bible mu nya gel no akadidi ama Yesu di ni Bible Yesu wo ye lose enti na ma wo ntam no ye na Abraham mu a hwe Yakobon ne nafofo nyina no chese di from nkola Abraham Joseph dwamu a Joseph Joseph no VSA no VSA 17 years and ko akota Joseph no say 17 years and ko no di VSA and no better to Joseph. To Omanhene so. Akuta oya brante oya baba wo dwam jiwani. Dwam anu ate o me ma so dem ho. Club no we be. Beer no we be. Ya there be. Kai wo bofo wo mranti brem. Sa mranti brem ni Yakobon kra won shedam fiu. Sai wo bofo ansa na dabone na ba. Company for ni bompa ye osentia so ba akwala Jimmy bato akoma ho e ba sa nyame asem kra mam enti wo ya akwala Jimmy for girl for boy we club di jiwani na Yakobon Jimmy na wakadifa eye Bible no ho no na abam so wo ya akwada Bible say wo ya akwada Jimmy bato akoma ho enti ye Jimmy bato akoma ye be Jimmy sa Yakobon ya abam ye 40 akote 50 ni afanyame so ho give us Omanhene right next week where introduction next week you better say ya bo amade ne de tudwa obema quotations na we so de ne de aba quotations there they are so ya ma form me ma ya bo ma fans wa mo no buzi no ma fan yeah yes safu so ma fans babregu fia PK makwala PK support me Many other bombs to say. Nyamiado Momai. By 80 out of pay. 19 Yama Ghana for Akwaba Nayama 1 Achin Farm Drive Asante Manager 2 Sompa 93.1 and Afi Sompa Television Yadin Chashon Emu Eham Efi Quancha for Penny or no and Wadaye Givers Herbal Center and so on Dr. Solomon Kwabi na or say or GDC Yakupa the Mobia Huye. Nasobian so and ya rest assured say Miam Papa Modi Hong Komo MBN and Yakupon Ayadom na one Sunyamina so now so when why say no ba bedin komo e dia fa enu ahodo onuma ye dia ba edwaso a eboa ye Ghana for na fe edi dwumadie shonkon na ye will give us P capsules and I fe give us cold capsules na fe will give us herbal mixture and so at the attached to Samson fe give us GC capsules and I fe give us GC mixture na fe and also will give us herbal mixture and so at the epi so na ye be sha tie dia fe give us P capsules and I fe cold capsules and so aso ye na Omanhene de bia me call other networks so de bia Diana mechanic say yen give us no and you say ye ton adroni keke ye ton adroni nyina na ye chro niama hodoa wo ya M1 nipadua no ti onom adrono a na etu nyare na ase afi honom na afi other human activities knowingly and unknowingly no na won so ohwe ho ye na watwe ho and so e de afi ho na and give us P capsules and afi co capsules P capsules no and so eboa ama wo ye be ma sebio obroni for say erectile dysfunction e bia obema no so dwumadie hwonkwan wo se edi no enya de se etimi edina edini ye ntine give us P capsules and so eboa na afi apompi moja ede aba eye obema ntini no ho na afi asore waka na afi etimi and so wo de edidwuma sanso and afi give us cold capsules and so
eboa na afi eno nso atimi atutu kokwa mama nyina eno nso ewo nipadua nimu na afi ama wo nipadua no enso atimi akonkan ma sebio won libido anase won atinka enso echo from ayade give us P capsules na afi co capsules enso eboa na afi ama watinka sem enso atimi abahro memprempin na no mo de how kese na atu ye na mema no so enam se sebio ne hokani enso ehia so ye oba na so ye bema menkanka ema no obebo adwuma na obon se adwuma no guso a wobode na enso so obroni ka se low libido atenkan ewo from ebasa ema ebre enso ebeto so nti wo frɛ ya ayade se ompenfo so ebejo so betimi afrɛ yen on 0543 222 470 0543 222 470 na watimi and give us herbal center watimi nyen enso edin komo na mame place it on record say this is a koko efifi wa na se wunya bia no so ahodo watimi di ebra ne se ayade se wani ehya ase se eya ohene sometimes bo nsa ase ete enso aba besi wani so na mbo nse efifi kakra obi hono ma bo nse na sum otimi kwan na sum anam se na sum eye ne hene sanso na afebon se ominimu nso ya ohene na afe ewan ketenkete enso ahyehye omina ase wona etena ase chem dependent on dwumadi a wonum edin wo ye bema wo ye oba na dwumadi a wudi no anase adwuma a wo ye no ema wo etena ase echa ayade ase eno nso timi eka ho bi ema eye koko enso timi ehaw sanso na afe se efia hodo a eno nso wo nipadua mu as a result of koko enipa enya no se nen de bia meka se food product anase food nutrient nipadua no ehia no se nipadua no age nutrient na ehiana de ehiana eba abonten ye frɛ ne sɛ by product na nipadua na ehiana se ntimi mba abonten na akwataretai won so ho a sɛbio ema de frɛ ne sɛ halitosis anumuka na afi amakoko afifiriw sometimes opese wugya wonan a enya de so betimi enso agya wonan to nya give us P capsules na afi give us co capsules na wodi di dwuma ayade sɛ eboa na afi etutu eye amaman na afi flames na afi nyoma fia wo yem nyina no na P capsules no said me kan dada no eno nso eboa na afi ama obema yo enso atimi aginemu na afi apompe ye moja enso ede aba eye obema no ho na afi won so watimi adi dwumadi ehwonko na afi give us herbal mixture enso atimi eboa wo na afi eno nso so malaria na afi join this fever ahodwa eno nso eka nipadua no eno enso atimi etuni nyina ase ede afi honom na afi wona tinkan ewo from oba bema ye nuo no de bia meka se o te capsules a menya wa adwen se bio ye mema nkwa na fa oba timi fa bema nso timi fa nti give us P capsules na afi co capsules eboa etu koko masini na de afi ni padua nim na afi aboa enso ama watinkasem enso atimi akwahwe betimi afrɛ yen on 0543 222 470 0543 222 470 wo frɛ ya baby a wo bia no yene wo ebedi nkomo na afi eduro do sopo no ye de abro sound na afi this very number betimi aye voice memo na or thought manuama hodwa hawa efa wo ni padua ho no ebedi nkomo na afi eno so so yetimi ade akwanche kakra enso atimi ade amount give us GC capsules and afi give us a GC mixture together with give us herbal mixture and so eboa na infections ahodo nyina no eno so timi aboa na etu e de afi honom na se de bia meka no ye no nya se do ni keke ye church hawa ahodo e de ba na enemu yare ahodo no hawa ana simple some of the major contributing factors are eno so timi eba ye de ye friend is body fluids sebio ye moja internally the kind of common blood transfusion se me amete hanum say se me wo enemu yare mo ni bi ewo mi mu na se ye transfuse me blood ni bi dia ma onipa fofora se nipa no se me obi a possibly ayade so no se betimi ayade ben enya enti de bia obi ho no mo beka se me konya ye mpamu nhyamude ne me bon ho ban granted obon ho ban but ye were other human activities and for through enemu yare but efa other several and as a different avenues one ma wo ye de ben enya ye sanso and afi we mo jano so edian edi free honoma they interest with the exchange of saliva. So exchange of saliva no about through deep kissing into through deep kissing no and also timi de ben eka ho be sansan afi digital vaginal penetration sebio mempamu hyamudi ekoso na se be don safefa oba asese fluids ni bi ana se huni hunsu ni bi ka won sa na de kowa no ana so de koso ni food substances bi mu na wudia ayade se no timi ha wintin fryen na ene ene ni common sunsu anso ahodo timi ban sebio yo oba ma wase maybe a bruises and so timi de ben egu sound so na we ye be man so rashes and so timi egu be man no inti frying
On 0543 0543 222 470 0543 222 470 now the give us herbal center and some penny for Mr. Man no matter so Mira alopa mo ya ma me bo afumu e ma bon fie fache na eso frimpon MC ejoso eso ejoso to say yes tension wo hododo Mira ma menchia o na menchia tie fo no hefo nyina na menchia ejoso man hima na ya santo to so mienu na na ma ka nyina wadaro ma se de nyina yenim no nyame ya adoma ebinada ebe ena isi ama kwan se yenkoto santen na ejoso yenkoto aba na yinyi mrahye badwani a oba be hye yewura Dr. John Ambuntuakuma be boso ni akire ni emfa ne kransie okọ ne krachi enti entoabo no eguso kama ekoso se de yenim no esanse yino campaign no ehiti apo no eduru bia obetese bia chuchuchu kakra ho nanso nyame adom as a chairman of music boni bia ni ho akoso security akoso yeah wadaroma kwabra boatin ekosi efanse Ambuntuakuma nemu ejosofo what is the memory there no modi ehye Jonkuma animonyam yensie no crowd sa but the tete ema yomuti a ebi kra hwe ya na aba no kwa kodi obi ho ne ade basa enye Jonkuma na ebi a ase mabro ne sama kra abra ne sun yo oman me da sepi ejoso efise mani frede abeton papa kwa medura you pinti okoda prison one yewura judgment na obeye adwuma ya ene ne ba akosi frimpon me so nyame adom mampeni aboa me na me abankra chepeni na yesom no sorry ejuso MPP aban ne yediniye enti abra bia no yeto abakufu edema MPP sade ye wokan ye no yewura kwabena wosu aduomi a obi ye nim se wato no ntu se ne oyafanto na afi oso ko independent no nyame ye na dom ema emra na honorable Kwesi Osejei oye Minister of Foreign Affairs sa position no ansa na sabe ansa na sabe kano eno abreyi samre na mantra ene na mo no ne se enye ono nko an krachi ni odwoso enye ne fi akonwa eno ntie koto aba no ajisofo edema honorable kwabena osu aduomi na de ba ko a yero Osejei mpena 7 say obontoa edi honorable kwabena osu aduomi echi sabre no kosi se odi nkunu di ko parliament enna me no ka say ye campaign edi ama yero kwabena boati papai edi mu a one ne team honorable eronom efia no pakosi anadwo me na me ka kire Osejei wojoso Osejei Africa ankana betena joso wow efi last week ne campaign manager honorable Prince Erondua a oye me FNA convener so ono so nim se MPP ne de na ko gina be sa se ye nim obi wa adwoso a ne ye fe no Osejei a enye party ye fe na MPP a ena kuntujuma a otimi ye nyina ba kokura ne wa de ne botom sika na enam se na na ban wo ho enti na otimi ye o man me da se ye pa eno na adwoso nyame aye adoma abrebia ye beto abama ye MP no bakakodu parliament no na omampani o ho so hunumbo na wasan de minister apie ne so fisi ehwe niema ewo mumu ne de ombetima ya me ba o na say adwoso MP seat no ministerial seat ministerial constituency enye just so ye MP debi it's just MPP ne ya kra no there's a possibility say abrante kra betima ko na ya ne deputy minister o man e da ho twen no senti ete ne se lawyer kwabra boate wo hwe abrante no na ho brase kwabra de enwoma wasua kirikiri ni e wasua pomu suro nyame na ne kasa kra ne kumi na o communicate ma party o tena Sompa na yetie no a ne akoma toyem
second vice chairman boy Jumadima MPP aban ojo so na no yekoto abayi na adehye no ye maako enkono omu nyina qualify nanso adwene nyina ko se abranti na de eden se enedwo so ba de so amantre ho no eno an se lawyer go lawyer come lawyer go lawyer come and say Dr. Dwampontu ekuma no ye lawyer ni na yehu enwuma ntiafa na me ba de wo se ye de be kai no oya branti enti no na deso nyina se maburu benya adwuma ye enti se ba security services ya oman Dr. Dwampontu ekuma bo ne homodin pa me no kasa mikro mo chen krom nipa maako enkron ena nya security mo ewura chen krom nko awo ye wo 47 communities baby ani ho a obi enya ban mo nwura wanya security service ni mo nwura odi no to nchen a na entrepreneurship ko form ye o man kasa dwuma ankran dwuma sanu dwuma ne ade bo modern ma yenya ban mo loans ni ade odi boa omo nti doctor na ne bota ene say osana ne moto ye say oka ejuso dachi esi emrenu nie me kai ye primaries ana me leading the campaign na ye ko na ye boso saa ni pa na bi kura ya yo na no oba ye no enoa na odi abeye adwuma emfie me sana boso me miensa nyame eto nsa frɛ ni nti ono de e base emabunu ye fomo ye mo adwuma nya na de so ane no eno na lawyer kwabra bo atenso de on de usakura chen lawyer Dwampontu ekuma enti yakoba bia ni amu kan se emabunu ye de asan aba enti ya wa brantia otisei nyame ye na dum na MPP man nyina akohia ade hye nkro no ye nyi obi aso no efise ehu se enepa ewo ne mo na oman amanya so ma ye de koprimpuntu e de bre ye man ena ohene ba ene de ne papa etiase enso de no kre se de maka no yewra osaje ebe ye Minister of Foreign Affairs yewra kwabena osu adiomi ebe ye Deputy Minister of Roads and Highways na breso ena year of roads omampani echichema constituency bia enya abie na enei onena baby kan say on be eya akwan ebusiafo Ghana ha aban kwa ena tibi yakwan ankrankre bia no betima yakwan me no kasa sesi e oba edwoso a na ano a osoafo ohwe akwan ne akwan tempo so ba e ose dwoso mutra yeyi omamu ni nyina mu no mu na mo road projects maako aduasamyenu 32 na ni nyina so ekoso nyese bi ho ha yejai okọ bonwere nkwanta ekosi asomaso nkwanta ira ko video ekwan no wabemu baya oba mikro mo chen krom sa okọ dwaben bonkun faso me no kasa sesi yewura atachi ogina ho a oye ni nyina efiri edwoso setek ekofa okrom onye akwa akoduru kontanse yewura ko video egina so a oye ukọ adakwaje achi a mantamo akwa nyina no pretty arms ogina so a oye mese meka mekoso a emre nti enti sane mapa wei ena MPP aban e de adom yei enu nti ajuso for say ye yenim ankrankre yenim afafranto yenim obiade yenim a ene MPP na enye obia say abranti a nyame ye kira no nimdifo osuro nyame obre ne ho ase na obia do no lawyer Kwabena Boateng ebnada ebe e de ahobrase esraji so man say se mo pese sa esapapa mpanifo twato na me ne me chairman ampofo ye meka say ye ya breiso ena edwoso MPP de MPB akwa okodi MP ni akoto ba koma kontekure ama edwoso mpuntu aboyen ya yesre ebusuafo nyina ne say mo nyina mo nye yadom na okwa number 2 obo se oson kokroko ashanso die ne da ho na lawyer Kwabena Boateng ejina ne nchen one ne kura de nhwe okra 2 ho na pine no bepa wonsa obobo no fefefe na de ato da kanim na yenim se yehu atiasi emo no num na yisi odwoso yewura Jamfi one ne mpanifo be kan de ne be wie no na nipa ye ma ne nsa so
lawyer Kwabena Boatye amanyima pa MPP ye no otimi ato aso o man me da se Kwabena Mira lawyer Kwabena Boatye Mira I to say Boko Mira ano prema ambushi be pa na emra be se ye adwuma no chese asokra o se kama pagya mu ti masre head of sports Jeffrey he said o ma memre kakra na at least on for asem metudwa ahaya kunya we so anam tete wo ntina bibi say ba ye ka se etwa so sa enyefe and am say ma to tomu so traffic yes we hu say nwi bi kra wo from ho just so there na ekoso na there na wo ka kira Josoma me nim say mre ne ko but there na wo ka kira Josoma you mini apeni mame nchia wa no pay na me nchia chief nyina nso na Josoma hene iwa ugokru me mu asema no ene na trankunwa mu ojoso enyina wo mo de hie me chia wo mo anopei ene Josoma nyina so me chia wo mo anopei ebi ni apeni anopei de eye aseda ene adesere de dwatoa dwatoa ena me de ma Josoma nyina so wo mo adawro ma edabnada abatu eda yenimu no edru so anu mo humi mobo na wo mo sesesese a wo ma sese amano edru wo mo ankasa ka ekire lawyer Kwabena Boatye ejoso de me ma menom me papa nom so mo ana tete me wo mo asan wo maboso wo mo ahwemia tete wo mo wure mo ahwemme amane oba be lawyer ni ejabede sum wo mo kakra sa wo som no na mi gina mu emu adesrede na me de ma wo mo se wo mo abrantie wo Sompa edameni so se de ne bete Sompai Sompa ene dameni so se mesum mi mai mesum Josoma na me nso me mrantie mu ahoden ayikura me no me de besom Josoma ansana me du mi mpeni mfi so a me nso me home adesrede ede se dabnada omuhumi mobo no muntu aba no Kwabena Boatye omuge ballot no a me na metoso mienu omuntu aba ne mame na esum ena edeminam na mini apeni efi se me shaase se me bontuwe odo ajuso eyi a kire me no ano de me ankasa age me nsem efi party fuokosi akokoto aba be 2 weeks ago die na menina na mentimi amfama dwene ensusu da ene Josofo eyeye party for no to aba no kese pa ede ma me iwie ya mibusa wo so wo de wo so ba no mu busa Josofo no nipa ye de ne ba adwuma no ebe ye mra mu wo mu a wo mu di wo mu ahodi bi di na chi e wo so be ye ne sa enti omo bi sie ne ma betiri mu nyedu so omo nwie adwuma no so ebnada na bewie ebnada no mbetwa wo ne chi enti ma de srede no so omo muwa me na mitiri mu pro ne me hihye ya me so me pese me de beso Josoma e me bi ka Joso timamufu nyina no omo muwa me dabnada na omo ani kenye nkomo anka wosi yedi ni saa bere kure ni enso ba mo wuo na ama na basa minu ya peni na mi peni bebi ya mi hunu ba ma yensunu mu atie mi ko campaign na ma yitum ne nko an masisen kakra mi wura no edida to ho adwuma no wo ye mi wura no tu ani kura no etu no modu hihia branchia wo no soso wo emranti bremu ahodene adwuma bi wo agese ye emranti ya mwatete ye ya ye dane ahenkwa na mosoma ye adwuma bi wo edi ye nkwada ya na yaje akwankyere ne futuo ene atenatene ye di ahoden e di pie adwuma no amadwoso afa no ntoma pa e di efra edabnada o manfo onye madom no moto aba Kwabena Boatye
womu enye nuhu da. It is a independent candidate here and there near day a whole some to say because I come here I say be mu cry opinion polls yes oh come do me or yeah acquire why be auntie no but one or so. When you are an independent candidate, how well can you help your people? Well, many a penny can you say mpona kaye no se bi buru wo mu be pribie mi ofa ba kwa wo mu nanka ye ka wo mu bo NPP titi akwantempon no a enka ye de ne ka ho enei enka mi be ka metene na ase anka ebia me so ka me kopi futu bi ne akwankyere na gya akora enka ono so de kakra wo de aka ho ama me said ye mi ro se je ye no a nei me no na ebo ntoa na yes so me sa din a watch me kwabna me penso na say ti we ye ni say yes independent candidate no obedi ayedwa no o say je boa no yes tinanka nei na wo so no so eboa abakosem wo ho no ye hu bi da seju so NPP ni bi a watena konwa no so pen na ne bre so ye no manfo so ye no wo be ti etua e wo party no so e bi si da first time we be see ni na me de eja abrante abofra me tie kire na me hwe na me hua de ye bro say je na no ye kokwa so me duru ho no wo ho wow akura o wa tutu no ntoma na no kwasi ada Udu kwa so na o say je former MP so the yes so no na de o me betu no yes awo no na agi microphone a o yi media kire e campaign sem me ne kasa abakosam a wo ka kire me udu kro we so abopani we di wo ho na beje party no e di si ho wow bonidi wo manfo no associate me say eniema mi wura no kire me enya agro mpanifo bi obubu mu di omu a wo mu je party di si wo obubu mu di kire me enya agro wono so ena bra yuru so odi omi betu no e foreign minister mu anani mu yes I was soon be a drube bi so tiase Joseph was say why you be me enso ye ye fa you would do me so then buy you would do me so buy Joseph ya nya na bro enfie dumi no 12 years yes nyina ye nim Asante region ha seat bi wo ho a wani e din kura na wakomi no yeah yenim na etwoso it's a 12 good years wonini ye wutiri mu po bi e wo tirim bia hwebe enfie dumi no de na you say udi bebre no asom omanfo nti ye nha biem akora kwadwa home na mi wura ne onya ne be kro John Ampunche kuma first time woni ye wura bi o mi be pre we nya yes wante ne hu wanko kontonkre woni ye wura ibontoa ye adwuma kopim se the second time obaya when free party num nti ye wura se je free party num na ye wura Dr. John Ampunche kuma free party num a e de ne sesaye nei die nko bi anke nei kame bonto ekuraka wo company fu anko mo ebo mechiri dom no ho e ba ne se ne de ono no se onti asienti okokontokre asantefo e wo mo kwa betua wo ho agya ya no mo de ne ka asem de ni a ubenyu obi a obeti atua anso nya hwe Josofo no de niam sinse ni animi de me de no mi krom Josofo o ka asem o mbehwe anim din ni mum o mo tase no banyansafo o mo de sinse ni ani wo mo nim se ye wura no bra wonya akwan som ye akwan a wo bobodi so na ye no se bie buru enko wotimi ka che o manfo se bi bottom sika na me anam koje bosia nam de be ye ya ene nei kan komo yikura ka bi di ka mi ni ye mumma ye odina osona beti se Josofo to abama wo na akoye MP no na party no so anyi wabro ne ma o minister no ene de aban sika ma wo ene ade ye adwuma no de a ene se party no ase o mo de lawyer kwabna boaten na eba se sika pro no mo de ma de ya kwan no ano o mo de be fa lawyer boaten so amodi abojo so ho bra okay Josofo se party no ni simpie aban no ni simpie a ye fro a ye nya resources so ye de be som ye manfo ene pani no ato de no mtu so onde wo kɔ na fa franto on kan ye hu bio Josofo se ye nkodi konton kurachi
na ye nyia ban no a wono ne wosika ye de bo edwoso ho bra no ye nto aban no ntontwene ne yenkofa kontonkure na akofa kontonkure ne wi okofa sika no wahene ena odi aba bebo oman no ho bra ene ye nyire nim de esi wo parliament ni nua pani wa ha obedi hu nkomo e de akyerew manado ono ena udi ye ni mu wumpe MPP aban ne wo sisi a esi fini aba ne yedie ono ne wo resources so a obetima aboa wo utimi ebo man ho bra and coincidentally your election year nanado a few months to go enti o tumpuntu no epeti sabre ye bra e wo se josonso yenya ye die free mu na aba no betie ne yakoyi kontonkura ono no ne aba ne te ado amoma so a na se biebru ejoso yakonwa ne na abeda ne yakonwamum yakonwa e dia ma obi a tia ne so wote so bia ne ye die ne ewo mu no yense ntumi anka no se de ye hwe no nti echew pa omanfo yenim ye bontoe yatete se party fo no bi so o mo bonyu bibi so enu no nti o mo nto aba ene ehu ade ye no wo mo akasa efe ne wo doso mi amiti mi nua pani enye bibia na esi wo party no mu amenije ho enso ye fam hu se abusua no de eye de nia niam bi bekoso a ye ni enye ho eno no nkyere se kobasa se biebru ye nse fapem no Bible says se fapem no se ya hin no tin ni begina no kre enti se ye wo kwane ye befa so abusua se ye beka ne fitie mu nkomo na fapem no ye party no ye begja no intact se ye be ye bere bia no ye betumi de fapem no ye adwuma ana boa omanfo no eno no ye say you know ye be ye de be say the very foundation a ye pese begina so enti ye sere wo mu se bibi nti enne wo bibu afu a wo so won to aba ene mu amode hie mu ka kire lawyer kwabna boaten be de chewpa ede ema ubia de bonyu bibi so saa ne ya netie ya wa ye yire num kura no wo mutifie nye de bia no mo bon kwan ye de enso ye mu sun enwo mu consensus abontin free se da no ne nkwan nye de ye kwa so de anye de bia na ye sofo no kan wo pulpit ne chi no ye de ya sofo mu de ye kwa heavy kura to de bia tun se sofo ye wa kama na twi aha wa ba bi party biem wo hunu enso ye nkase wo mu foma sole aso ne ye mabiu na bi ye busua nipa ye de ni aje be kika ye hu ye be twitwe ye hu kaka ye sere wo manfo ye nyina ye nkamum na ye mfo do no manfo no so meka ye hu na MPP wa be mu na dwoso enya emputu nti number 2 me na me da mienu number 2 lawyer kwabna boaten wo je ballot no a me na me toso mienu ubehunu osono kokoko asenso de no omanim wo hunu sa adaka bi omanim na wo de team ho na wo team a wada ama na wahwe se wo team ni nche mu sa se de beye na wonsa no nkoka de oto ameso no ikire tra me de no koka ba bi fofora ye be ye wo de ne kan ya enye yi okay afenso ye de tissue ebeto adaka no utim wi anu afa tissue no apepa wonsa ansa na wafudi krata anka so do sa bia akofefe akire nti yen bia akokika ama mama bato no mramfa so yes mama bato yes hey kuma odisi enso so ewa ha yembre no asokra but MP in a minute dia na woka opani yebeda mo se mama yesa kunyen pale MP fata pa uko pale me wase sakra wa video yebeda mo se mama yesa kunyen nene mene menua lawyer kwabna boaten ba ya ni nyina ye ejeso mpuntu ejeso kanko ye nyina ni baby agana ya beju ene oko parliament 137 sabria ye womi ye hia mpuntu ewo ye mahimu nanu ya vete ministers sabria ye womi ministers in me come office for the simple reason that ya approve senka ye wo ye nua e kan ho ewo ma shebeju no me sure say bibia ye hwehwe as this time you approve am mo ye adwuma ye koyenim nti se ne wo jeso na sabria aka 8 months to the end of this tenure of office me de me hwehwe na say ye beboa na ya peja jeso na jeso akonanim nyina na say akwan ahodo aban ACC ewo jeso no so nyina bekọ awie pa nyina behia say ye benya mrahye bedwani a oye MPP party na wotimi adi animu aprenyo mapa edi aba de me de beta chere ne say nyame ya aduma kwasi ade ye de campaign beba awie
yɛbɛyɛ rallies miɛnsa ɛwɔ mpɛsua no mu ɛgye so constituency ɛyɛ kɛseɛ paa yɛbɛ sɛ yɛ reach out to every community nti yɛ zone constituency no into 3 yɛwɔ Fimisa zone yɛwɔ Kwaso zone yɛwɔ Gyeso zone nti yɛbɛyɛ first rally no ɛwɔ Kwamo AstroTurf Park yɛfiri hɔ a yɛakɔtoa so ɛwɔ Onwe Park a yɛyɛ yɛnnua mpontua no a ɔtweda no ne yɛakɔwie no wɔ Bonwe Station ɛwɔ Gyeso taxi rank hɔ yɛde campaign na akɔwie wɔ hɔ nyame yɛ adom aso a ɔkyena yɛwɔ yi kɛseɛ ɛwɔ Chikrom a yɛ employment minister maame a wɔnya no baabi kɔ His Excellency the Vice President Dr. Mahmoud Bawumia Alhaji Oba MPP ma yɛwɔ Ashanti region yɛn nyinaa yɛ kɔbɔ n'akyi dɔm na yɛasa akɔbɔ yɛn nua Kwabena Boateng akyi dɔm ɛnna Kwabena Boateng da number 2 nti wɔkyena ɛyɛ ne yɛ number 2 campaign number 2 rally number 2 fund nti wɔkyena no yɛkɔ akɔyɛ kyesɛ yɛkɔbɔ n'akyi dɔm kɛseɛ paa. Chairman, just chairman. So I am no ask for my signal me. You be doing come. Chairman, you we are nobody uncle. Why? But that's a pa. Yamen come when you are more. Now, more brand and chidom now. Any papa, son, make me a canoe. Many must see her near the sports about sports fraternity. The one fan chair. Why? Hey, yo.